Dufite umunyarwenya witwa Seth. Ladies and gentlemen, give it up for Seth. DJ Bukupye music. Banyarwandakazi. Mugiye kunyakira nk'umuntu muzi. Bita Seth kuko nje kubasetsa. Noneho na DJ ashiremo umuziki mukeya. Sibyo? Tubifatanyemo. Twagiye rero. Ndiyakira ngewe. Ladies and gentlemen, are you ready for Seth? Umunyamulenge, Zubi, Kabiri! Umeze mutese? Umeze neza? Imyotsi mwana yageze no muri comedy. Abantu bo mu mutara muriye muzamura amaboko. Sasa Saint Valentin jo mundi yarabaye. Hari ukuntu abantu b'i Kigali mutereta mu buryo bwiza, agakobwa kagatera imitomo imeze neza, kabwira baby I love you, I do miss you, can we go out? Agakobwa kakabikunda. Mukajya out. Ariko mu mutara nagaruko twebwe bimeze. Iyo ushaka gutera imitomo umukobwa, umutera imitomo ijyanye n'inka. Kambwira ati sheri, nzakubera icebe uzajya nkamaho ibyifuzo byawe byose. Umutomo umwana akawumva. Kambwira ati sheri, utambuka neza iyo ugenda ubumeze nka gaju, umutomo umwana arawumva. Noneho iyo yakwanze niho ubimenya yifata gutya ngo ko mbona uri amase witumenya ko yakwanze. Ejo bundi umunyarwenya Rusine yavuze ku bintu byo kugura indaya, I don't know. Nanjye nza gutekereza umunyarwenya wigeze kugura indaya birambabaza. Umunyarwenya bita Joshua yigeze kugura indaya. Ikintu cyambabaje ageze muri ghetto. Kabisa bumvikanye agiye kwicara. Joshua yicara ku ruhinja rw'iyo ndaya. Indaya aramubwira ati bihwaniyemo. Iyo nkuru ya Joshua yanyibukije inkuru ya onkire wanjye. Nari mfite onkire wanjye bita Byizigiro. Niwe Umunyamulenge wa mbere wakoze amakosa atarigeze abaho. Niwe Umunyamulenge wa mbere waguze indaya. Noneho burya yaguze iyo ndaya nibwo butangaje. Iyo story mushobora kuba muyize ariko ntago muzeho yatangiriwe. Yayiguze asa n'umuntu uri kubwiriza, yari yayitinye. Kwa kundi barabona abantu bagura indaya simazi ariko ashobora kuba hari abantu benshi. Aragenda aregera aravuga abantu benshi ko bari kumbona zakomeye cyane. None agira igitekerezo cyo kuza kugura indaya nk'ari kwibwiriza. Atangira Bible ngo mu izina rya Yesu uzave mu buraya ngo nangaye sister. Ngo ikindi ngo Yesu ngo aravuga ngo ibi bintu kuzabireke ngo nangahe. Indaya rero zigira amagambo menshi bagero barumvikana baragenda bageze mu rugo indaya. Kaje nivuga ubundi wowe uranshobora ubundi bimeze gute ntakigenda cawe bimeze gute bageze mu rugo indaya iricara muri salo. Zizigira itayibwira ati ikintu gihari rero jewe maze kwica abantu 8 ndi gukora iyo gahunda ngo nawe sinkwica. Ngo ikindi ngo mbica nabishuye. Ngo ikindi ngo iyo maze kubishura ngo nkingura umuryango ngo bashaka bakagenda ngo canga bakagumaho ngo nkabica. Ngo Mbere yagize ubwoba. Noneho indaya igeze irategereza ajya muri dushe amara nk'amasaha 8 ataje. Yizigira avuye muri dushe yande yagiye ngo yagiye. Ahita soka yambaye sumba aravuga ngo umva mabwire wa nkuko wasoka ara mu gisimeto. Ngo umuntu uzabona indaya bita Chantal ngo azayirongore narayishuye. Ikindi uwo mugabo yagiraga ubwoba bwinshi cyane. Hari ibintu mwebwe ari amasituation muba muri kumva muri Kongo ngiye nayabayemo. Yari umuwonkire wanjye agira ubwoba bwinshi cyane. Umunsi umwe intambara iratera gutyo bakubita amabombe ngo pa! Bizigira ati turashize. Umugore ikintu yakoze yasize atetse ibishyimbo amusigira n'umwana w'uruhinja aramubwira ati ngiye guhinga mukanya naza kugaruka. Bizigira avuga ngo kugiye se ngo intambara iteye ko bizaba ibibazo. Umugore amubwira ati nta kibazo gihari. Umugore akigenda yashize nk'iminota 10 intambara ngo pa! Bizigira barirutse.
ariruka ageze imbere aravuga ngo ikintu kimbabaje ngo nuko mpunganye umwana urwaye malaria ngo arashushe bikabije. Kumbe yasize umwana atwara isafuriya y'ibishyimbo. Uwo mugabo yagiraga ubwoba ku buryo intambara yateye yirukankana na bagenzi be. Bari kwiruka baza bagenzi be ngo mwebwe mundebera ngo ko murabona ndi kwiruka ngo cyangwa ngo buzanze. Murakoze cyane nitwa Seth. Online niyo deal. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram twitwa Samsung 250 Rwanda. None ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop. Ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal.